Ja ću vam samo kratko predstaviti današnjeg predavača, a imam čast danas da predstavljam svog kolegu Darka Daneskog, koji je ovdje završio osnovne studije, a posle i master delimično ovdje, delimično u Italiji. A sad je na doktoratu na 4. godini u Marseju, a prvu godinu je bio u Leidenu, onda 3 godine je u Francuskoj. Dobio je stipendiju od Evropske svemirske agencije, a u slobodno vrijeme danas ćete ga slušati, ali inače ovako ga možete i čitati na njegovom blogu Kosmos Atlas, tako? Ili na CPN-ovom sajtu gdje isto piše neke naučno-popularne članke i tako nešto slično tome. Danas ćete slušati malo nešto o ovim prašinastim galaksijama, a onda posle kad budete imali neka pitanja, ostavit ćemo vrijeme, možete pitati Darka što god vas zanima o tome kako otišu u inostranstvo i o čemu se bavi. A onda Pera posle kaže ako hoćete da ga izazovete na jedan šahovski meč, on će da donese šah. Tako da, eto. Pera je sve spremio da uništi po podu. Hvala, Jovan. Pa baš mi je drago da ako se vratim ovde posle nekoliko godina, imam prilike da nešto ispričamo. Nadam se zanimljivo da ovo čime se bavim. Današnja tema su prašinaste galaksije, znači galaksije koje možda nisu toliko bile istražene u vreme kada, pa čak evo i kada smo studirali u knjigama iz kosmologije, galaktičke astronomije, nije bukvalno bio ni jedan odeljak u prašinastim galaksijama, zato što je era njihovog istraživanja započeta tek negde krajem 90-ih, početkom 2000-ih godina i jednostavno mi dan danas praktično ne znamo ni delić te slagalice oko toga, dakle, kako su te galaksije zapravo evoluirale od tih prvih, koje su, da kažem, najbliže Big Bangu, do onih prašinastih galaksija koje su nam ovde najbliže, dakle, najbliže našem galaktičkom komšiluku, to jest Mlečnom putu. Tako da je tema ovako prilično široka, pošto se ja bavim i posmatranjima i teorijom, pa sam gledao da vas ne ugnjavim, mislim, ovom predavanju, da bude onako kao više sa nekim sličicama, da zapravo svi lakše prođemo kroz celokupnu neku materiju koja stoji iza toga šta zapravo prašinaste galaksije predstavlja. Ova sličica ovde koju možete vidjeti na slajdu je teleskop koji nam je omogućio da zaronimo taj svet prašinaste galaksije. Znači, to je teleskop Evropske svemirske agencije koji se zove Herschel, po velikom nekadašnjem astronomu iz 18. veka Herschelu, i on je lansiran 2009. godine, prestao svoju misiju 2013. godine, prikupio je ogroman broj podataka, to su enormni podaci, znači on je skenirao celo nebo, snimao je zračenje prašine, odnosno, ako vam je lakše, dakle, termalno zračenje crnog tela, i mi sad imamo, to su terabajti podataka koje procesuiramo trenutno i neki od tih podataka su dopali meni, pa ćete vidjeti sad tokom predavanja šta može da se sve izvuče iz takvih podataka. Pre ovog teleskopa Herschel, mi od astronomskih istraživanja imali smo samo još jedan teleskop koji je snimao galaksije u dalekom infracrvenom delu spektra, ali taj teleskop imao mnogo slabiju rezoluciju i nije mogao da, ajde tako da kažem po znacima navoda, dohvati galaksije koje su mnogo dalje od našeg najbližeg komšiluka. Dakle, sad, pošto pretpostavljam da ovde ima studenta astronomije ili fizike, pa, ajde kažem, nadam se da većina vas zna šta je crveni pomak, ako ne, onda ćemo to da definišemo kasnije. Dakle, crveni pomak je veličina koja određuje, ajde najprostije rečeno, udaljenost objekta od referentne tačke, odnosno mesta posmatrača. Dakle, mi sad, evo ovde, na ovom predavanju, možemo da kažemo da smo u crvenom pomaku 0, a za neku galaksiju koja je najdalje od nas, bismo rekli da je crvenog pomaka, vidjet ćete kasnije, 11. Dakle, to je najdalja galaksija koju smo otkrili i, na primjer, kad prevedete taj broj, to 11, u godine nakon Big Banga, ispašće da je ta prva galaksija, odnosno ne prva, nego najdalja galaksija koju smo detektovali, stara nekih 520 miliona godina, računajući od velikog praska. Dakle, ako je svemir star 13,7 milijardi godina,
ta galaksija je stara 13,2 milijarde godina. Međutim, u čemu je problem? Problem je što su sve te najdalje galaksije snimljene Hubble teleskopom, dakle optičkim velikim teleskopom, ali one nisu toliko pune prašine kao ove galaksije koje mi tražimo ovim Herschelom. Tako da kombinacija ta dva neka metoda i spektra nam zapravo treba da nas dovede do da kažem, dubljeg poznavanja onoga što želimo da istražimo. Šta je motivacija za istraživanje prašinosti u galaksiji? Znači, zašto baš tražimo prašinu? Zašto se jednostavno samo ne zadovoljimo s ovim galaksijama koje nemaju prašine, koje možemo lepo da snimimo Hubble teleskopom i da samo kliknemo na Google, izađe nam neka lepa sličica, ovako prelepa snimljena Hubble. Problem je što mi želimo da otkrijemo koliko je zvezda formirano u realnom svemiru. Sad, možete postaviti pitanje, pa dobro, mislim, šta nam to znači, tako? Pa znači, u smislu formiranja strukture, dakle, evolucije galaksije. Iz simulacije i teorije znamo da, ajde kažemo i posmatranja, 99% iz posmatranja takođe, da je svemir jedan konglomerat koji je sačinjen iz, ajde kažemo ovako, oko 4,6% bariona, odnosno vidljive materije, i sve ostalo što imamo u svemiru je nevidljivo. Dakle, imamo tamnu materiju, dark matter, i imamo tamnu energiju, dark energy. Sad, mi otprilike znamo što iz teorije, što iz ovih velikih teleskopa koji su bili lansirani prošle godine, koji su merili koliko čega ima. Znači, znamo da je vidljive materije jako malo. Međutim, šta je tu sad došlo do kakve veze? Došlo se do veze da ceo taj rezervoar materije koji je nastao iz zvezda u simulacijama jako dobro prati haloje tamne materije. Tako da u suštini mi verujemo da postoji ta veza. Dakle, ako bismo nekako odgonetnuli gde su se sve formirale zvezde, mogli bismo i da kažemo otprilike tačno da li su nam merenja precizne za tamnu materiju. Dakle, jako je bitno da odredimo gde su nastale zvezde, jer nam to direktno daje rezultat i gde je nastala tako ta barionska materija, odnosno kako, i naravno kasnije iz nukleosintetičkih procesa kako su se formirali elementi i da li je dobro pretpostavljeno koliko hemijskih elemenata procentovno treba da ima u svemiru. Sad, to nije lako raditi. Zašto? Ovaj grafik je iz najnovijeg reviewa Madao i Dickinsona. Znači, neko od vas ko bude, recimo, pisao, ne znam, seminarski ili diplomski ili master rad vezano za formiranje zvezda, ova literatura će svakako biti referentna literatura, jer je najnovija i najpreciznija. Šta je na ovom grafiku? Dakle, na ovom grafiku vidite na x osi crveni pomak, dakle, udaljenost galaksija, a na y osi je stopa formiranja zvezde tokom kosmičke istorije. I sad možete, da nemate pojma, znači apsolutno šta se dešava tu na ovoj slici, možete golim okom, matematički samo da lako zaključite da je pik na obe ove, i na gornjem i na donjem delu grafika, dakle da se taj najintenzivniji proces formiranja zvezda obavlja negde na redshiftu otprilike 2. I da onda ima drastičan pad. Redshift 2, crveni pomak 2, su galaksije koje smo mahom snimili. Dakle, možemo da ih vidimo i optičkim teleskopima, i infracrvenim teleskopima, i radioteleskopima. Međutim, kako se pomerate dalje ka ranom univerzumu, vidite da u ultraljubičastom i optičkom delu spektra imate tačkice, znači imate ovde merenja. To znači da je Hubble teleskop uspeo da snimi jako daleke galaksije koje najintenzivnije zrače u ovom delu spektra.
Međutim, naravno, kada imate mlade galaksije sa jako puno mladih zvezda, zračenje prašine obavija tako centar galaksije i vi jednostavno ne možete optičkim teleskopom da vidite direktno ono što biste želeli da istražite, nego možete tu galaksiju da detektujete na osnovu infracrvenog zračenja tog torusa prašine koji, da kažemo, orbitira oko njenog centra. Dakle, to je kao kad bih se ja sad pokrio zavesom nekom i vi znate da sam ja ovdje u centru, ali ne možete da snimite mene, nego snimite zavesu. I sad, vidite da ovdje imate tačke, znači ovdje smo mogli da uhvatimo galaksije kako formiraju zvezde na nekim velikim crvenim pomacima, međutim ovdje ne možemo to da kažemo, zato što imamo jako malo ili nimalo posmatranja za crvene pomake veće od 3. To u prevodu znači da galaksije koje su starije milijardu i pol godina nakon velikog praska, mi jednostavno ne znamo, nemamo metod kako da ih ulovimo, kako da ih snimimo. Sad, dakle, zašto je bitno? Bitno je to što smo rekli, zato što ćemo da otkrijemo gde su nastale zvezde, ali je druga stvar još bitna, također simulacija, znamo, ajde da kažem, pretpostavljamo, da su te galaksije koje mi tražimo, te najudaljenije prašinaste galaksije, to su ove ovde, da su one direktno povezane, da kažemo da su na direktnom magistralnom putu ka eliptičnim galaksijama, ovim ovde, koje mi vidimo danas. U prevodu, ako imate neku galaktičko jato koje gledate teleskopom i vidite u tom galaktičkom jatu neku jako lepu, veliku eliptičnu galaksiju, i ta galaksija je naravno jako blizu našem mlečnom putu, vrlo je velika verovatnoća da je ancestor te galaksije, odnosno da kažemo projekcija njena u dalekoj prošlosti, bila neka prašinasta galaksija koja se formirala na skoro manje od milijardu godina nakon velikog praska. To je ono što kažu simulacije. Ali je problem što mi niti znamo koliko je prašina trebalo da bude tada u tom ranom univerzumu, niti znamo kako ona preživi te procese, jer prašina se uništava, tako imamo razne fizičke efekte koji se tu dešavaju, interakcije galaksije, pa onda udarni talasi i tako dalje, tako dalje. Dakle, cela fizika je jako komplikovana i mi jednostavno ne znamo ni kolika su zrna te prašine i da li su to samo silikatne, da li ima još nečega. Dakle, jako je kompleksno da se napravi model. Tako da ono što mi uprošćeno pokušamo da uradimo jeste da prvo da snimimo te galaksije daleke i onda da nekako naknadno analizom njihove spektralne distribucije energija analiziramo fizičke mehanizme koji se njima dešavaju. Dakle, imamo dva problema. Dakle, prvi problem istraživanja je kako selektovati uopšte te galaksije, jer to niko nije radio do sada. Sistemski ih selektovati, dakle ne onako random pa kao uhvatimo jednu pa kao super, nego da probamo da napravimo metod koji će da napravi jednu sistematizaciju i da nam omogući jednu statistiku kao rezultat toga. I naravno, posmatrački problem koji sam spomenuo na početku jeste da ok, imamo teleskop koji je lep, veliki teleskop koji je lansirala Evropska svemirska agencija, sve to super, ali vidjet ćete kasnije, taj teleskop nam daje jako, da kažem, neprecizne slike onoga što želimo da otkrijemo. Dakle, nama bi bilo najbolje kad bismo imali neki veliki optički teleskop veći od Hubble-a u svemiru i da možemo paralelno da snimamo isto ono što snimamo ovim Herschelom. Ali naravno, to neće još biti par godina, tako da moramo trenutno da radimo sve što imamo. Kakve su te galaksije koje mi tražimo? Dakle, ako na ovom jako lepom grafiku koji možda se vidi na jednoj stranici koja se bavi kao crtanje malih stripova vezano za fiziku i astronomiju, tako da to preporučujem
sajtove poput ovog, gde možete da naučite jako puno stvari na neki lagani način, da ih povežete. Vidjet ćete, na primjer, ovde da na X osi imamo, kaže, number of existing stars, znači broj novostvorenih zvezda, odnosno broj zvezda trenutno koje su stvorene. I ovamo na Y osi je broj zvezda koje su u procesu formiranja, znači mlade zvezde. Dakle, ovo vam je masa, a ovo je na Y osi intenzitet formiranja mladih zvezda. I možete da vidite da postoji neka kao referentna linija koja se zove main sequence, glavni niz. To je ova plava linija ovde. I većina galaksija u svemiru prati tu liniju. Dakle, to je ono po principu koliko ima mase, toliko zvezda mogu da stvore. Međutim, pošto postoje ti kompleksni procesi u toku evolucije galaksija, dešava se da galaksije jako često, nakon određenog broja godina, odlaze sa te glavne linije, sa glavnog niza, to je vam isto kao i evolucija zvezda, jel? I u nekom momentu svog života su gore ili dole. Dole su galaksije koje formiraju malo zvezda, dakle oni imaju masu veliku mahom, ali formiraju, vidite ovde na Y osi, formiraju jako malo zvezda. I one se zovu mrtve i crvene galaksije. U prevodu to su eliptične galaksije. Pa onda imate ovde, kaže, neka zelena dolina, to su one galaksije koje i dalje formiraju zvezde, ali ne toliko intenzivno kao ranije, i to su mahom spiralne, obične spiralne galaksije. Naš Mlečni put pripada toj grupi, znači mi smo negde ovde. Ove galaksije koje mi tražimo, znači te prašinaste galaksije koje formiraju enormno puno mladih zvezda, to su vam ove koje imaju offset, znači ovde imate glavni niz, pa vidite da imate jedan shift ka ovoj ljubičastoj sekvenciji koja se zove starburst faza ili, je li tako, bljesak novih mladih zvezda. E sad, u čemu je štos? Za starburst galaksije, za te intenzivne, eruptivne galaksije koje formiraju jako puno mladih zvezda, mi znamo samo na osnovu ovih lokalnih takvih galaksija koje smo posmatrali. Pa onda naučnici misle, aha, ako su takve galaksije lokalne, imamo fiziku koju smo izučavali kod takvih lokalnih sistema, pa hajde da pretpostavimo da se takvi slični sistemi, takva slična fizika dešava i u onim dalekim prašinastim galaksijama. Međutim, ispada da nije tako i zato je problem, zato se bavimo ovim i zato ja vam pričam danas o tome. Ovo je, dakle, jedan grafik koji pokazuje spektrum distribuciju energije i ovde na X osi imate talasnu dužinu. Znači, ovo je deo koji pokriva bliski infracrveni, optički bliski infracrveni i daleki infracrveni deo spektra, do 1000 mikrometara. I na Y osi imate flux, da kažemo, energiju, tako. Možete da vidite da one eliptične galaksije, one što smo rekli da su mrtve, dakle, ove galaksije, dakle, galaksije koje imaju veliku masu, a malo ovih zvezda prave, možete da bacite pogled, evo, to je ova zelena linija. Dakle, u ovom optičkom bliskom infracrvenom delu spektra imaju, da kažem, jedan rast, odnosno pad ka ovim nekim vrednostima na levo, ali kako se povećava talasna dužina, vidite da se nivo te krive, odnosno pik, taj vrh, da je jako nizak, znači da se smanjuje. Dakle, njihov intenzitet zračenja u dalekom infracrvenom delu spektra je jako nizak. Pa onda imate neku galaksiju poput Mlečnog puta, to je ova ljubičasta. Vidite koliko Mlečni put ili M101, na primjer, galaksija, koliko jače one zrače u dalekom infracrvenom delu spektra. Vidite koliko je to iznad ove
mrtve eliptične galaksije. A onda imate dve te starburst galaksije, te znači sa jako puno mladih zvezda, i to su dve najpoznatije u našem lokalnom svemiru. Jedna se zove M82, a druga se zove Antene, ARC 220. I to su vam ova crvena i ova plava kriva. I možete da vidite koliko je ogromna razlika između vrha na ovim talasnim dužinama, između plave i ove, na primjer, zelene linije. Ali kažem, šta je sad ovde ta neka začkoljica? Pa to je, dakle, da mi imamo posmatračke tačke, da napravimo neki lep fit za distribuciju, tako, spektralnu distribuciju za ove galaksije, zato što su te galaksije jako blizu. Pa mi imamo lepo tačke i u ultraljubičastom, i u optičkom domenu, i u gamma domenu, i u radio domenu, tako da možemo da lepo nacrtamo te tačke pomoću softvera i preciznih fizičkih modela, da probamo da razumemo šta se tu dešava. Međutim, za ove galaksije koje su dalje, mi imamo samo tačke u ovom delu spektra odavde. I nemamo pojma šta se dešava ni levo, ni desno. Tako da moramo da nekako nađemo neki metod da samo iz tih tačaka to pretpostavimo, da razumemo. Može da pitanje? Kaži. To je termalno zračenje, ali kako je? Sad, dakle, kako to što mi tražimo, kako se to preslikava na evoluciju galaksije? Dakle, rekli smo, mi smo ovde, sadašnje vreme. Evo ga Big Bang vamo, ne vidi se, nije stao u kadar. A prve zvezde su se formirale negde, recimo, 400.000 godina, nakon velikog praska, nakon perioda rekombinacije, onda imamo tu reionizaciju koja je došla kao proces tih prvoformiranih zvezda. I vidite gore, ako možete da vidite, znači tamo piše najdalja galaksija koju je Hubble ikad snimio. I tamo kaže crveni pomak je 11,1. Dakle, to je najdalja galaksija za koju znamo u univerzumu. Ali znamo za tu jednu. A najdalja prašinasta galaksija koju znamo u univerzumu se nalazi na redshiftu 6 i ona je negde ovde. Evo ovde. Na sredini, da kažemo, te slike, nekih 12,8 milijardi godina unazad u prošlosti. Kako izgleda ta najdalja prašinasta galaksija koju smo našli? Pogledajte. Ovo su slike koju je Herschel teleskop snimio na 3 različite talasne dužine. Znači, to je kontinualni deo spektra na 250, 350 i 500 mikrometara. Logično bi bilo očekivati zračenje crnog tela, da kad imate neki sistem koji zrači blizu, da vrh njegov je to smo učili još u srednjoj školi, da se pomera ka neka većim talasnim dužinama nego ka manjim. I onda je naravno za očekivati da kako vam talasne dužine rastu, da tako energija opada. Međutim, ova galaksija ima strašno, da kažemo, shiftovan, pomeren taj pik i umesto da pokazuje pad, ona pokazuje rast kako idete od manjih ka većim talasnim dužinama. Znači, imate sličicu na 250 mikrometara i tu nema ništa. Nema, mislim, gotovo nikakvo zračenje ne možete da naslutite. A onda u centru, na 350 mikrometara, vidite ovaj jedan piksel koji kao nešto zrači. I onda na 500 mikrometara imate najintenzivniji. Logično objašnjenje za ovakvu detekciju, ako nije u pitanju neka greška, jeste da je spektar te galaksije jako pomeren ka većim crvenim pomacima. Dakle, da se ne radi o galaksiji koja je jako blizu, nego da nasuprot tome, tako da se ona nalazi jako daleko.
I onda su 2013. godine moje kolege sa Caltecha snimile tu galaksiju raznim nekim najpreciznijim mogućim uređajima koji imamo ovdje na Zemlji, znači spektralnim i sa teleskopom Malma koji se nalazi u Čileu. Ako je, mislim da je Dragan Salak bio pričao, pa ako neko od vas bio slušao njegovo predavanje, pretpostavljam da je on pominjao Almu. Znači, to su najsavremeniji milimetarski teleskopi koji imamo trenutno na Zemlji. To su ove tačkice ovdje. To su te tačkice dobijene od Alme. I vidite, kada se napravi fit, taj fit ne može da se uporedi ni sa jednim drugim fitom slične galaksije kako imamo u lokalnom svemiru. Znači, potpuno je potpuno drugačiju fiziku nekako očekujemo, pogotovo u ovom delu spektra. I u suštini tu imamo i najmanje podataka i tu je najveće pitanje šta se dešava. Dakle, koliko apsorpcije prašine ima i tako dalje, tako dalje. E sad, to je jedna galaksija, pazite, to je jedna jedina koju su ljudi sa Caltecha našli do 2013. Ali mi sa jednom tačkom ne možemo ništa da uradimo. I onda smo pokušali u ovom timu u kom ja radim, onda su oni pitali, pa dobro, ok, ajde da vidimo da li možemo da napravimo neki statistički metod koji bi selektovao takve galaksije, ali na nekoj mnogo većoj površini. I onda smo došli na ideju da iskoristimo Virgo jato, ovo naše najbliže galaktičko jato, prepuno galaksije. I da napravimo metod koji će da kažemo po znacima navoda, da zaroni u galaksije koje se nalaze iza onih koje su nam prve u liniji vida. Dakle, vi kad gledate teleskopom, gledate neko jato galaksija, vi vidite naravno one prve najbliže galaksije kojih ima mnogo, kao neko saće. Ali nas ne zanimaju nas te galaksije, nego nas zanima da ih mi nekako očistimo, da ih sklonimo fizički iz naših podataka i da vidimo šta je iza njih, znači da zaronimo iza. I onda smo iskoristili Herschel teleskop da snimi, vidite da se Virgo nalazi, to je gore ona tačka crvena, znači na severnom delu neba. I onda je Herschel snimio 4 sa 4 kvadratna stepena polja, ukupno 64 kvadratna stepena, što je jako puno. I to je jedno od najdubljih velikih polja koje smo trenutno snimili tim infracrvenim teleskopom. Primjera radi, prethodno najdublje polje koje smo koristili imalo je svega 2 stepena kvadratna. Tako da je ovo veliki napredak. Naravno, ima tu dosta tehničkih problema, sad da vas ne gledam, ali suštinski je ideja da smo pokušali da na tom velikom polju napravimo jedan metod koji bi nam dao statistički značajan broj tih prašinastih galaksija. I evo kako izgleda, na primjer, kada vi to snimite infracrvenim teleskopom. Dakle, ove male tačkice, ove koje su belom zaokružene ovde, to su te galaksije koje mi tražimo. Sve ovo ostalo što blješti okolo, to su lokalne galaksije i zvezde iz jata. Tako da kao što možete da vidite i onako laički golim okom, mislim da nemate pojma šta se dešava, rekli biste, aha, pa ovo baš mi smeta ovo. Zato što vi u stvari hoćete da vidite na kom crvenom pomaku je ova tačkica. A pre nego što to odradimo, mi nemamo pojma da li je ta tačkica neka mrtva crvena galaksija koja nam je jako blizu, ili je to neka zaista epohalna galaksija, mala, ali koja zrači u infracrvenom, a koja se nalazi jako daleko. Dakle, imamo tu neku dvojbu i mi ne znamo na osnovu podataka gde se ta galaksija nalazi. Dakle, da napravim jedan mali rezime ovog do sada što sam pričao. Dakle, imamo teleskop, on snimi duboko polje, on snimi daleki infracrveni deo spektra, mi vidimo ove tačkice, ali mi ne možemo na osnovu tih samo posmatračkih podataka iz infracrvenog dela spektra da kažemo sa sigurnošću koliko su te tačke daleko, koliko su te galaksije daleko. Dakle, treba nam još nešto kasnije da dodamo da bismo to
u ratu. I onda u tu svrhu smo, pored Herschela, mogli da dodamo još nešto, da bismo malo bolje mogli da shvatimo selekciju koju pravimo. Dakle, samo, evo, kratko, Herschel teleskop, on je lansiran 2009. godine, sadržuje nekoliko uređaja, sad da vas ne gnjavim, možete da, ko je zainteresovan, dode na sajt Evropske svemirske agencije, ima tamo jako lepih filmića, kako on radi, kako su ga pravili. Ima čak i lansiranje iz francuske Gvajane 2009. godine, kada je raketa nosila oba velika teleskopa, Planck i Herschel. I pošto je prethodna raketa bila eksplodirala, onda su ljudi imali jako veliki strah da se to ne desi, jer bi se propalo 2 milijarde evra. Ali super je prošlo i on je otišao u svemir, snimao je dakle, na te 3 talasne dužine, a možete da vidite, dakle, to su 250 mikrometara, 350 i 500. Dakle, ovako izgleda, nije impresivno uopšte, znači ovako izgleda kada dobijete jednu duboku mapu. Plave tačkice, ono što vam deluje plavlje na slici, jel tako, to su one galaksije koje zrače intenzivnije na kraćoj talasnoj dužini, a one crvene tačkice, kao recimo ova, na primjer ova ovde, to bi trebalo da su galaksije koje zrače intenzivnije na 500 mikrometara. Sad, to bi sve bilo bajno i sjajno da nemamo taj problem lokalnih galaksija. Znači, mi imamo galaktičko jato i sad to je kao sad recimo ovaj deo table i ovaj drugi deo table su te daleke galaksije, a vi postavite tamo ovaj drugi deo i vi prvo što snimite jeste uticaj ovih galaksija jato. I te galaksije vam podignu zračenje prašine i jednostavno, ako se to nekako ne očisti dobro, ako se sve te lokalne galaksije ne uklone nekom metodom, mi ne možemo zapravo realno da vidimo kako izgledaju te dalje galaksije. A ova slika je upravo primjer toga. Znači, mi imamo jednu tačku koja je recimo jako crvena, na primjer ovde, ali mi ne znamo da li je to zračenje isključivo od galaksije koja je na velikom crvenom pomaku ili je to neki zbir zračenja oko te tačke koje je suma, tako. Imate zračenje te jedne galaksije, pa možda neke lokalne, pa plus nešto i dobijete tako jedan blok crveni. Tako da smo, da bismo bolje regulisali tačnost podataka, kombinovali podatke sa ovog velikog kanadskog teleskopa na Havajima, koji ima 4 metra ogledalo. I prošle godine sam prepisao jedan projekat da posmatramo 4 najsjajnije galaksije od tih koje selektujemo preko ovog 30-metarskog radioteleskopa u Španiji. Tako sam ja proveo jednu nedelju dana tamo posmatrajući te neke najsjajnije galaksije da vidimo preko dugih talasa kako one zapravo izgledaju, pa ćete vidjeti jednu sliku. Dakle, šta je suština naše nove metode? Dakle, suština je da mi pretpostavimo da je svaka prašinasta galaksija zapravo ništa drugo nego jedan model crnog tela i da jednostavno kombinujemo pozicije galaksije sa njihovim najprostijim modelom za spektralnu distribuciju energije, dakle sa modelom crnog tela, i da fitujemo, da kažem po znacima navoda, imate jednu tačku, nađete tu tačku, izmerite energiju i vidite da li je to što ste izmerili, da li se to dobro slaže sa modelom crnog tela. Znači, da li otprilike te tačke koje izmerite prate ovde oblik krive. Dakle, vidite ovde redshift crveni pomak opada od gore ka dole i vidite da se pik krive pomera ka većim talasnim dužinama i većim crvenim pomacima. Znači, gore imate crveni pomak 0,1, a onda se taj pik pomera ka, recimo, petici. I tu mi tražimo, na primjer, te galaksije koje se nalaze na redshiftu između 3 i 5. I šta smo našli, na primjer,
u tom našem uzorku, našli smo 133 takve galaksije za koje pretpostavljamo da se nalaze na crvenim pomacima između 3 i 6. To je znači negde 12,5 do 13 milijardi godina u prošlosti. Ako nekom zanima koliki je taj fluks u Janski, to je 30 milijanskih. Imaćete, ako već niste imali ko sluša, kod recimo Tijene Pradanović i spektroskopiju Vasioni, onda moći ćete da uporedite ovaj broj sa, na primjer, zračenjem nekih lokalnih galaksija. Vidjet ćete koliko lokalne galaksije imaju 1000 puta veći fluks od ove koje smo našli. Dakle, sa takvom metodom mi smo našli 133 kandidata, 133 galaksije. I šta se dešava kada taj broj mi hoćemo da konvertujemo u nešto što možemo da uporedimo sa modelom? Dakle, mi imamo model koji kaže različiti kanali fluksa, znači podelite vaše flukse koje ste izmerili na 20, 40, 60, 80 i tako dalje, a na y-osi imate broj galaksije po tom jednom kanalu. Znači broj galaksije između 20 i 40, broj galaksije između 40 i 60 i tako dalje. I sad vidite, ovo su posmatranja ranija, ova isprekidana kriva, a ova puna crna linija su naše posmatranja. I ove ostale obojadisane isprekidane linije su modeli galaktičke evolucije. Znači možete da zaključite da su naša metoda selekcije je mnogo bliža teorijskim modelima nego što je ranije bilo pretpostavljeno. Znači ranije su posmatranja zbog jako loše rezolucije, posmatranja su sugerisala da je ogroman offset, ogromna razlika između onog što očekujemo i onog što nađemo. Međutim, ispada da nije baš tako. Ali, ono što sam vam rekao, mi dalje ne znamo na kom su crvenom pomaku te galaksije. Sa sigurnošću ne znamo. Zbog čega? Pa zato što kad imate zračenje crnog tela, dakle, zračenje crnog tela je nešto što zavisi od frekvencije, pa imate ono kao emisioni jedan indeks, beta, pa imate funkciju koja zavisi od temperature prašine i crvenog pomaka. Što u prevodu znači, ako fiksirate ovaj član i kažete, ok, hoćemo da napravimo fit tih tačaka za beta, ne znam, 1,8, ajde da vidimo na kom crvenom pomaku bi mogle da budu naše galaksije. To je potpuno legitimno. Jako puno zavisi, naravno, od temperature. Ako je temperatura galaksije jako niska, ako je galaksija jako hladna, onda se ta galaksija uopšte ne nalazi na tako velikim crvenim pomacima kao što očekujemo. I to se vidi na ovom grafiku. Vidite, plavi trouglići su vam za galaksiju sa jako visokom temperaturom prašine, a crveni kvadratići za galaksiju koja ima nisku temperaturu prašine. I u zavisnosti od tih temperatura, od razlike temperature, redshift je različit čak i po, recimo, ovde možda se desi da ova tačka ili redshift između 3 i 4 ili između 5 i 6. Dakle, to su ogromne razlike. Mi zapravo ne znamo tačno na kom crvenom pomaku se ta, recimo, ova konkretna galaksija nalazi. Ovo ćemo preskočiti. Dakle, kako izgleda ta galaksija, ta ista galaksija, kada je snimimo onim radioteleskopom i optičkim teleskopom koje sam pokazao na prethodnim slajdima. Znači, ovo je ta tačka u centru naše male mape, a ovo ovde, sve što vidite na ovom drugom grafiku, je ova mala tačkica kada u nju zaronimo ovim teleskopima veće rezolucije, kao što su onaj na Havajima i kao što je radioteleskop. I sad, možda ne možete da vidite dobro odatle, ali ja ću vam reći, dakle, u centru ove crvene tačke nalaze se dve galaksije koje su u interakciji.
i te dve galaksije su kao jedan par koji pleše tango na crvenom pomaku 2,3. Dakle, one se uopšte ne nalaze toliko daleko kao što bismo mi želeli. Sad, opet da napravimo jedan kratak rezime. Ako snimite infracrvenim teleskopom samo ovakvu jednu tačku i ako pretpostavite da je u pitanju samo jedna galaksija, onda bi bilo nemoguće da ta galaksija ima tako enormno toplotno zračenje, a da se ne nalazi na velikim crnim pomacima. Međutim, kada upregnete te teleskope kao što su radio teleskopi bolje rezolucije, kada možete da razlučite šta se nalazi u tom jednom pikselu, vi zapravo otkrijete da je ono što ste snimili svemirskim teleskopom, znači ono što ste snimili nekim teleskopom lošije rezolucije, zapravo kombinacija više nekih efekata. Znači kombinacija dve galaksije koje su u interakciji, plus neke dve lokalne galaksije koje su tu kao okolo, kao smetaju nešto. Ranije ljudi nisu imali pojma da ovako nešto se nalazi unutar tog jednog piksela. Ranije smo smatrali, ok, snimamo tu tačku, to je sigurno jedna galaksija i to je to. Međutim, danas sa svim ovim skupim mašinama možemo da vidimo da je svemir mnogo kompleksniji nego što smo mislili. Da je kombinacija efekata mnogo kompleksnija nego što pretpostavljamo. Dakle, šta mogu da budu galaksije koje tražimo? Mogu da budu izolovane, i kao što ste vidjeli na prethodnom snimku, nisu izolovane, nego su interagujuće. Mogu da budu gravitačno zakrivljene, kao u Einsteinova pretpostavka, da ako imate veliku masu, da se sve to zakrivljuje. Isto možete postaviti taj efekt i kod galaksije. Imate jednu galaksiju velike mase, a iza nje se nalazi jedna manje mase, i vi možete da, zbog tog zakrivljenja, da detektujete tu galaksiju iza, iako je vi direktno ne vidite. Kao kad šutirate felš u fudbalu, na primjer. I naravno, ono što smo rekli, mogu da budu veoma hladne galaksije, koje nisu na tako velikim crvenim pomacima, nego jednostavno mi to ne znamo, mi samo pretpostavljamo. Koliko zvezda stvaraju sve te galaksije? One stvaraju po nekoliko hiljada sunčevih masa godišnje. Znači, nekoliko hiljada sunčevih masa godišnje. Primjera radi, Mlečni put naše galaksije stvori jednu sunčevu masu godišnje. A ove naše galaksije su 1000, znači 1000 puta jače. I da bih ja nekako uspeo da objasnim sebi šta ja to tražim, onda sam pre možda jednog mesec i po dana napravio jednu simulaciju koja simulira isto to što mi posmatramo, samo što ovo nisu prave, znači slike iz teleskopa, ovo je iz kompjutera. I sad pogledajte šta očekujete. Iz ove jedne male tačkice, crvene tačkice, iste kao ona koju smo zaista pronašli, znači iz ove tačkice gore, imate kao zračenje raste, pa još više raste, tako dalje. Međutim, kada razlučite to zračenje u optičkom delu spektra, znači kada pogledate šta bi trebalo da se nalazi u optičkom delu spektra, vi jednostavno možete da izbrojite ovde na nekih 10, 15, pa čak i 20 galaksija. U prevodu, ako detektujete nešto ovako vašim teleskopom, odnosno Herschel teleskopom, ono što u realnosti može da vas nađe, jeste da imate kontribuciju od 15-ak galaksija za koje nemate pojma tačno koja je ona koju vi zaista pokušavate da ulovite. Znači, verovatno se radi o sistemima koje su lokalni, plus jedna ili dve koje su na većem udaljenosti. I da bismo nekako kvantitativno to napravili neku razliku, koliko zračenja da očekujemo od ovih lokalnih, a koliko od tih daljih, u simulaciji smo napravili ovaj color diagram, znači ovaj sa desne strane,
koji kaže one galaksije koje su na jako većim crvenim pomacima koje mi pokušamo da otkrijemo, one mogu da se nalaze samo ovde u ovom gornjem levom uglu. Zato što je njihov, ovo ovde su vam odnosi zračenja, dakle, pošto zrači ka većim talasnim dužinama, ovde je 350 naspram 500, znači mora da bude manje od 1, i takođe ovde je 500 naspram 250, mora da bude veće od 1. Dakle, naša tačka se nalazi evo ovde, i ovaj gore kolor plotron predstavlja zapravo odnos rečnike crvenih pomaka, dakle ovo plavo su lokalne, a ove crvene su galaksije sa većim crvenim pomakom. Dakle, naša prašinasta galaksija se nalazi mnogo ulevo u odnosu na sve ostale koje su mahom vrlo lokalnog karaktera, izuzev ovo jedno. Dakle, ako biste hteli da pročitate šta ovaj dijagram zapravo znači, on znači da onaj piksel koji ovaj svemirski teleskop snimi, znači ovaj piksel ili nekoliko piksela koji svemirski teleskop snimi, on u suštini vam da ovakvu jednu sliku. Imate nekoliko, recimo desetak galaksija koje zajedno tu zrače, tako, možete da sumirate njihovo zračenje, ali na osnovu njihovih boja možete da vidite jasno koja jedna ili dve galaksije samo doprinose tome da pretpostavimo da su na velikom crvenom pomaku, sve ove ostale, ovi kružići ovde, oni su vrlo lokalni i nalaze se na malom crvenom pomaku. Dakle, našeg kandidata otkrivamo tako što ga stavimo na ovaj color dijagram i pokušamo da vidimo gde bi on trebao da se nalazi. Naravno, teorijska zagonetka je koliki je onda realni broj, na primjer, sudara galaksija na velikim crnim pomacima. Jer mi na našem lokalnom komšiluku znamo da jedini način da tako jako zračenje nastane samo ako se galaksije sudaraju intenzivno. Ali mi nemamo pojma koliko sudara se dešava na velikim udaljenosti. To je jedna stvar koja ima implikaciju, a druga veliko pitanje jeste kako sve to ima veze na formiranje struktura u svemiru, jer ako se pokaže, mi smo otkrili 130 galaksije prašinasta, to je jako puno. Ako se pokaže da su sve te galaksije na tako velikim crvenim pomacima, većim od 4, to onda znači da naše sadašnje razumevanje galaktičkih modela, naše sadašnje razumevanje evolucije galaksija nije dobro, nije potpuno. I kao zaključak i buduće ideje, evo ja ću završiti sa presekom onoga što smo ispričali do sada. Mislim da sam prije kraj. Dakle, definitivno imamo višak prašinastih galaksija u odnosu na ono što evolucijni modeli predviđaju. Konkretno u našem slučaju modeli su predviđali nekih 30-40, mi smo otkrili 130. Što je opet bliže modelima nego oni prethodni, posmatranje prethodnih ljudi koji su pronašli po 500-600, što je potpuno velika, ogromna razlika odnosu na teoriju. Druga stvar, lensing efekat ili efekat sočiva može da igra mnogo značajniju ulogu nego na lokalnim crvenim pomacima. Znači, naša galaksija, recimo Mleša Put, nije pod uticajem nijedne velike masivne galaksije koje se nalaze tu blizu oko nas. Dakle, mi smo prilično izolovan sistem. U ranom svemiru to nije slučaj. U ranom svemiru pretpostavljam da se sudari dešavaju mnogo češće i usled toga prašina je zagrevana do mnogo većih temperatura. I iz tog razloga su te prašinaste galaksije na crvenom pomaku, na primjer, već od 4, imaju temperaturu, vidite ovde, između 35 i 60, skoro 55 Kelvina, a one lokalne galaksije
galaksije koje su slične njima, apsolutno imaju u potpunosti drugačije temperature, imaju raspon od 15 do 30 Kelvina. Dakle, ako imate lokalnu prašinastu galaksiju i imate neku prašinastu galaksiju na jako velikim crvenim pomacima, one mogu da izgledaju slično na prvi pogled, ali kad izmerite njihovu temperaturu prašine, ispada da su ove koje su dalje mnogo vrelije, vjerojatno usled tih sudara, nego ove lokalne. I naravno, imamo dve stvari koje moramo da nekako pokušamo da spojimo. Prva teorijska stvar je vezana, to je baš ovako teorijsko vezano za modele, dakle, ako se pokaže da zaista imamo toliko puno prašinaste galaksija, velikih kao što smo iz posmatranja videli, kako onda da povežemo tu enormnu količinu gasa koja je neophodna da bi se one formirale? To je jedna stvar. A druga posmatračka stvar je, moramo da rekalibrišemo one krive koje se tiču formiranja zvezda. U prevodu moramo da iskoristimo najveće radio, SKA, i najveće optičke teleskope, to je James Webb, da bismo imali direktan uvid u procese stvaranja zvezda najdaljeg svemira. Ako odete na Google, pokušate da se informišete malo više izvan ovog predavanja, dakle, SKA je skraćenica za Square Kilometer Array, kvadratna kilometarska oblast. To je najveći radioteleskop koji se trenutno pravi na zemlji između Južne Afrike i Australije, interferometar. Znači, on će funkcionisati kao jedan veliki radioteleskop, jedna ogromna radio antena, sačinjena naravno iz hiljade malih radioantena koje će biti umrežene. I on će imati rezoluciju, snagu da snimi ove galaksije koje nas zanimaju direktno. Dakle, radiotalasima direktno će snimiti procese formiranja zvezda. A s druge strane, James Webb teleskop će biti lansiran krajem sledeće godine. Evo, pre neki dan je Trump su ga namolili da potpiše tamo da neće da ukine finansiranje. Znači, kao odahnuli su, pošto je bilo jako veliko pitanje da li će ga lansirati. 2018. negdje u oktobru će James Webb da se lansira. James Webb je, da kažemo, sinčić Hubble. Hubble je bio prvi taj veliki optički svemirski koji smo lansirali 90. godine. Imao je 2 metra ogledalo, James Webb će biti 4 puta veći i jedno ne znam koliko puta skuplji, ali će zato moći da snimi takođe direktno sve ove galaksije koje vam sam pričao. To znači da neko od vas, ako bude odlučio da se bavi istraživanjima ili teorijom vezano za astrofiziku, za recimo konkretno formiranje prašine u prvim galaksijama, da će negde 2020. godine imati pristup podacima sa ova dva teleskopa. To će biti najprecizniji podaci o istoriji svemira koju smo ikada dobili. Tako da vam toplo preporučujem za svakog koga zanima, nakon ovog predavanja, kad imate vremena, pogledajte na internetu, zaista delo impresivno. Imate čak i kameru koja direktno snima laboratoriju u Sjedinjenim Američkim Državama i imate kod mene u Marseillu jednu laboratoriju gde ljudi rade, prave optiku za James Webb i možete direktno da vidite ono live streamingu kako taj proces izgleda, ako nekog to zanima. A za ovaj SKA teleskop, za radioteleskop, šta je zanimljivo da napomenem za ovaj kraj predavanja, to možda je zanimljivo da čujete, znači Nelson Mandela, čuveni južnoafrički predsjednik, političar, dobitnik Nobelove nagrade za mir i tako dalje, njegova inicijalna ideja bila da treba dati neke pare za razvoj nauke, zato što je Južna Afrika imala jako puno siromašnih crnačkih kvartova, pogotovo u Johannesburgu, i da nekako treba tu uložiti nešto da se nauka otvori i da se zainteresuju mladi da ostaju u Južnoj Africi da se bave naukom. I oni su napravili prvi jedan optički veliki teleskop koji se zove SALT, a onda su negdje pred smrt Nelsonove, pred njegovu smrt, zaposlili su, sad pazite koliko ovo nerealno zvuči za Srbiju,
kao prvog savjetnika u vladi zaposlili su njihovog najpoznatijeg astrofizičara, Bernie Fenhoff. Znači, najpoznatiji južnoafrički astrofizičar, čovjek koji je prvi, da kažem, jedan od prvih pionira radioastronomije u svetu, koji je radio dugo godina u Leidenu i na Caltechu. Oni su njega zaposlili kao političkog savjetnika za razvoj nauke. I dali mu odrešene ruke i rekli, evo, radi što hoćeš, i on čovjek je rekao, ok, ići ćemo u SKA projekat. I kao rezultat toga, Južna Afrika danas ima 64 radio antene od po 30 metara, jedna impresivna oblast koja se zove Meerkat, kao životinja, po životinji dobro ime. I možete da vidite na internetu kako to impresivno izgleda, dole na jugu Južne Afrike, ta jedna oblast koja će biti za godinu dana umrežena sa istom takvom oblašću koja se završava u Australiji. I taj interferometar će onda imati dovoljno preciznost da potpuno snimi najpreciznije moguće ove galaksije koje sam ja malo pre pokazivao, a za koje mi danas imamo samo taj jedan piksel crveni koji sveti u termalnom delu spektra. Eto, znači ja bih se tim završio, hvala. Imate pitanje. Pitajte što god, ne mora ni da bude vezan sa programom. Ima jedno. Kaži. Ovo što mene interesuje, to je tvoje prašinaste galaksije, pošto ja ne znam na njima ništa. One ti samo znači termalno, ti nemaš ništa drugo, ti samo imaš, mislim, prašinu tu i imaš star forming, jel? Da. Dakle, suština cele ove ideje je bila da se napravi pretpostavka koja će na osnovu modela da da neki dodatni uslov kako te galaksije treba da izgledaju u ranom svemiru, da bismo samo na osnovu tih infracrvenih podataka mi mogli još nešto da zaključimo. Možda ih ima, u Fermi katalogu ima ih par, možda ima 5. Ali nema ih. Ali nisu dasti. Ali nisu ni daleke, a nisu ni dasti. Nisu daleke, ne ide dalje. Da, sa Gavom ne možemo ništa, evo to Jovan isto zna najbolje. Dakle, ove galaksije o kojima sam pričao, jedino trenutno možemo da selektujemo preko ovih, mislim, uopšte ne impresivnih piksela malih sa Herschelom. Da nema Herschela, ne bismo ni znali da ne postoje. Eto, bukvalno dotle. A ono što si rekla za star forming, dakle, evo opet i Jovana to može da vam ispriča nekada kada zanima. Dakle, star forming direktno određujemo nekoliko načina. Dakle, određujemo recimo H-alfa emisijom, zračenjem iz gamma spektra, UV i tako dalje, ali nijedan od tih metoda ne može se primjeni ovde jer, kažem, ne možemo da dohvatimo to. Dakle, jedini način da indirektno zaključimo koliko ima zvezda u tim galaksijama jeste da snimite njihov termalni deo spektra i da onda pretpostavite da je celokupni termalni deo spektra isključivo od ovih zvezda. Ali, kažem, ako se neko bude bavio dalje time, imajte u vidu, dakle, da ne mora da sve to što smo snimili potiče od samo jedne galaksije. Dakle, jako često se dešava da celo to zračenje koje nakupimo je zapravo superpozicija zračenja više galaksije. I tek onda nam je život zakomplikovan, tek onda ne znamo šta smo našli. Mogu ja? Koje će pitanje jedan? Jesi bio na Havajima da posmatraš? Nisam bio na Havajima. Urošla ide. Bio sam u Čileu i u Indiji i u Španiji. Drugo pitanje, pošto imate studenta astronomije, možda studenta koji će se konvertuju u astronomiju. Kako dođe do posmatračkog vremena? Recimo, ako hoćeš da radiš ovako nešto. Posmatračko vreme zavisi naravno od projekta na kom radite. Dakle, za veliki deo, recimo, ja sad konkretno pričam za kosmologiju, za galaktičku, vangalaktičku astronomiju i kosmologiju. U zavisnosti od projekta koji radite, veliki deo podataka je dostupan. Dakle, recimo, za galaksije koje se, evo sad ovako ćemo da vratimo na brzinu.
reći. Dakle, za galaksije koje se nalaze ovdje, podaci su potpuno online dostupni. Dakle, možete da se igrate s njima, evo sad, posle predavanja. Imate razne baze. Jedna velika baza se zove Rainbow, kao duga. Tu možete naći opet podatke za mali milion ovih lokalnih galaksija u svim delima spektra. Osim Gamma, što opet Jovan najviše zna. Međutim, što se tiče ovih daljih galaksija, podatke ne možete da dobijate, uglavnom nisu dostupni besplatno. I onda moramo da prolazimo kroz procedure koje se zovu pisanje propozala, pisanje projekata za posmatranje. Postoje dva načina. Imate jedan način koji sam ja radio, pošto mi nemamo radio podatke za moj projekat, onda sam ja pisao sam taj projektni, kao ideju projekta, pa sam konkurisao, imate kao konkurs, kao tender, jel? I onda oni kažu, ok, imamo 25 projekata, dodeljujemo vreme za posmatranje, obično konkuriše onako 4-5 puta više radova, ne 150 primjer. I onda se vi molite onako da vam to daje. Ako ne daju to vreme, ako vam projekat nije dobar, onda je druga mogućnost da zemlja u kojoj radite, na primjer, doktorat ili istraživanje ili šta ja znam, da ta zemlja plati te sate. Međutim, to za nas ne igra nikakvu ulogu iz Srbije, pošto Srbija nije član jedne te organizacije, niti Južne observatorije, ni Evropske svemirske agencije, što u prevodu bi značilo da Srbija, na primjer, ako bi htjela da pošle nekog od vas da posmatra s nekim od tih većih teleskopa, morali bismo da izdvojimo 5.000 evra po minuti posmatranja. Znači, ako ste se pitali zašto zemlje ulažu velike pare u izgradnju teleskopa, pa zato. Dakle, to je vrlo isplativ biznis. Najveći, sad možda malo ću skrenuti s tema, ali eto da znate, dakle, najveći teleskop koji će biti uskoro postavljen na zemlji će biti u Čileu, bit će 40-metarski optički teleskop, ogroman, veći od onog Koloseuma, mislim. U njega su uložili 3,5 milijarde, ne znam koliko tačno se valja, ali je na nekom predavanju taj direktor je rekao otprilike kao, pa ne, mislim, ne brinemo mi uopšte zato što će to nama da se vrati u roku od godinu dana. Eto, tu, otprilike. Dakle, vrlo isplativo, a najdirektniji način da dobijete podatke jeste da pišete direktno taj ideju projekta. I onda se takmičite sa projektima iz celog sveta. Ako imate baš neku super ideju, onda morate da budete u timu ljudi sa kojima ćete sarađivati, jer nikad neće daju sate nekome ko radi sam, što je takođe nama iz Srbije opet otežavajuća okolnost, jer, na primjer, neko ko sedi u Beogradu ili u Novom Sadu bi možda želeo da napiše nešto pametno za ovo, ali ako nemamo saradnju sa, na primjer, nekim velikim institutom, kao što je, na primjer, moj u Leidenu ili u Marseju, oni tamo, onaj žiri koji odlučuje da li će nam dati to vreme ili ne, oni će reći, pa mislim, napisuje lep projekat, ali sad otkud ja znam da li ne znam, Petar Mali iz Novog Sada, da li on zna da obrađuje te podatke, na primjer. I sad ako vi nemate tamo u spisku nekog, ne znam, Johna Jonesa iz Caltecha koji to radi, kome je to specijalizacija, ili nekog tamo Rusa koji ne znam šta radi, ili bla, 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 u principu morate da imate i instituciju koja stoji za vas i saradnju sa velikim institucijama. Znači, ja sam imao sreću, ja sam napisao projekat sam, dobio sam sate, ali niti sam ja bio toliko genijalan, nego jednostavno sam imao, ajde, ok ideju, ali je iza mene bilo, ja ne znam, 15 ili 17 možda, koautora koji su stavili svoj potpis na to što sam ja napisao, kao da me daju podršku. Tako da sa tim imenima dosta vam tu skočio taj rating. Mislim, kad neki živije čita, pa kad vidi moje ime, nema ko je ovaj. Ali kad vidi, ne znam, tamo nekog profesora iz Leidena, onda on kaže, aha, pa znači ovaj baš nije totalni ovaj Duduka koji se pisao s ovim. Mislim, svuda to tako funkcioniše, ali tako mora. Jer moderna astronomija je danas, ja mislim, i možda i najjača nauka što se tiče saradnje u svetu. Mislim da ne postoji ni jedan rad više da ćete pročitati iz astronomije da je jedan autor, nažalost, ili na sreću. Znači, bottom line ne možete biti samo dobri naučnici, nego i ljudi. Da, otprilike.
Mislim, iskreno, mi imamo jako tešku poziciju sad ovdje u Srbiji. Dakle, ako bi neko htio se bavi naučnom astronomijom kasnije nakon studija, mora da prolazi ceo ovaj put, koji je malo nekad i težak. Dakle, mora da se ode na neku praksu tokom osnovnih studija, jer bez prakse vaš CV je jako prazan što se tiče komparacije sa studentima drugih univerziteta, koji, ne kažem, uopšte nisu pametniji od vas, od nas, od vas, nego jednostavno ljudi su u takvim zemljama gde, na primjer, njima nije ništa da univerzitet njih pošalje, na primjer, na Havaje. Moj prvi kolega iz kancelarije je Iranac, ali Iran ima strategiju da šalje, u stvari ne da šalje, nego to je čak i na višem nivou, ima nešto što se zove lobby klub i oni imaju pare neke od nekih velikih industrijskih giganata i oni plaćaju svojim najboljim doktorskim studentima astronomije, na primjer u Trstu, evo gde Jovana takođe ide, oni plaćaju određeni procenat da svake godine Trst njih prihvati, recimo 5 Iranaca godišnje da radi tamo. Zamislite koja je to stimulacija kad bi neko vama rekao, Srbija ima, ne znam, 5 mesta i konkuriš. Tako da je nama malo onako otežana ta startna pozicija. Međutim, ono što je dobro, što se opet Srbije tiče, je to što mi, to je opet moje neko subjektivno mišljenje, imamo mnogo šire znanje iz ovih teorijskih, na primjer iz osnova fizike ili elektromagnetizma ili programiranja. Mi ono rasturamo Evropi. Dakle, odete na bilo koju školu, Holanđani nemaju blage veze šta je, ne znam, spektar crnog tela. Da oni povežu dve stvari, ne. Ali oni od, recimo, prve godine srednje škole, oni uče Python. Oni ne znaju šta su, oni tamo nešto isprogramiraju, a vi ne znate programiranje. Vi ćete lakše njih da stignete u tome, nego što će oni da rade o neku širu nauku od vas. To će nam svako potvrditi. Ima jako puno naših, na primjer, jedna devojka, žena, u stvari, Debora Šijački, je jedan od vodećih svetskih naučnika za simulacije. Znači, kod koji sam ja koristio za simulacije je ona napisala. Onda imate jednog čoveka i isto našeg porekla iz Beograda, koji je jedan od vodećih svetskih eksperata za istraživanje dalekih kvazara i galaksija na Kauteru. Dakle, nas ima ono svuda i ako se dobro umrežite, ti podaci što Jovana pita mogu da se dobiju veoma lako. Ali, kažem, samo problem projekata, treba neko finansirati te projekte. I zato je malo mučno, treba otići na doktorat negde van Srbije i treba se boriti sa ovim svim aždajama tamo iz sveta, koji imaju malo veće pedigre od nas. Ali nije nemoguće, mislim, pola moja generacija tamo, Dragan Salah je mi pričao, on je u Japanu, nekoliko naših odavde iz Novog Sada je u Australiji, on tamo formiraju malu astro zajednicu, tako... Mislim, ima nas i ja verujem da ćete vi, pošto ste mlađi, bolje baratate kompjuterima nego što sam ja baratao kad sam je vaših godina, ja verujem za jedno 5 godina, neko od vas priča, ja slušam. Možemo se zapojiti još jednom.